Oh, we thank you for you have sent your only begotten Son, Jesus Christ. Oh, to restore this relationship with you again, Lord. Nang Prabhu, nang inachano pa thabi na Prabhu. Nang ay maris ya Prabhu. Nang ay nang namagi maris. Amuhan sila hanbina mo Prabhu. Nang aray mo po na magkarupi ito. Hey, siya namase. Oh, yes Lord. Come on, worship Him. Come on, worship Him. For you are designed to worship Him. Oh, you are designed to have fellowship with Him. Oh, you are designed to be in His bosom. Mati matanong doon nang nainamay ng siyem kibane. Mahapukulong na mag-inam na ng siyem kibane. Mahagandang na bumalilay na mag-inam na nahabang siyem kibane. Come on, worship Him. Mahapukulong biyo. Lang na tayo pa na po kiyong imanang-manong. Masigin manang-masigin eh. Kwani chow manang-manong di. Maging tapak na doon nang nalay na mag-inam magtanay. My daddy, my daddy, my daddy, oh, my daddy, hey, Shamanamaya, Somodeya, Simanamasiya, oh, hꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ intimacy intimacy ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒ
ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ. Not only that, Bible na hai say akogi Dayananda nasu mana preaching to matam na hai ki madudi the gospel of God is not only the word. Why katanate? It is with the power. Masidi panggal ka loy na hai. Amen. Mayam ay mun na tari ang tayo minasi. Sige, hawjiki sige session sida kayong ba? Adong na hem wakal soy thopira ba? You will miss out God. Sige session sige wala. Sige session sida ginang na fire do catch the horaga. Madugi matung dagi nangga isugal lay na ba marido kamay na chang gadagi hamato. Matutam hawgani. Amen. Isuga ay lay na ba si lay na ba mari si mi amagumna ay maga Bible da thamba na taba. Ishwar sa Bible da thamba na taba. Adubo Bible gi wahi si hari ba ishwar masamag si. The person of Jesus se ma se thogla aga ay gi life ta ay gi yaman na ba ay gi maru amagumna tinaraga karam na chat minagdagi. Or natraga aigi aibu semirak pa mapui bungo sika ai karam na mataw karam na fellowship habage heart di ai na Greek loan da kari hai ga ta de koinonia hai badi kaino nakshin na napsan na ga leiba koinonia se koina masigi word se de koina koin na na lai se akoin lupa chapi de yengba matam na kadawe nakan na madana akoigi Gandhi nungdi kari ama mai nakala madana kai 1 rupees thabi yaure ado ani do setok na bayade nap khibuduna maduga chamana na ishorgi nakna bamari se adumna koinonia ado fellowship ado madudo akoigi life ta oibase mathau tai. Amen. Masi aigi wahi na te dubo masi ishorgi wahi ne ishor wahi amtam pathok sagi hamada masida kay hana haige matam da 1 Corinthians gi Hanba Corinthians gi 1 gi 9 da sumaina hai ai kanu dagi pasage amplify dagi pasage na mo da tamina si sumaina hai so yu hai na God is faithful ishodi thazaba yabani hai. Amen. Akogi ishodi thazaba yabani. He is trustworthy. He is reliable, trustworthy, and ever true. His promise. Mana wasak people sing say, masije suksoi soidana oitho aba adugumba achumba nangba thazaba yaba ishoduni hai. Amen. Makatabda sunna mahana hai madudi. He can be dependent on. He can be dependent on. Mangonda ekwene ngata zabase masimatik chai haba. Mangonda ngata zabase kaino masai gonda thupchaba. Mangonda pura whole depend tawsaba. Amen. Mangonda whole depend tawsaba yai. Amen. Itanaw sing I know what is sana. Ako yung marita ishona sa pato ay tawag yung mila oy. Oh. Hallelujah. Masi cham na haise banate adubo I have really seen him in my spirit. Amen. Ako di natural men and women ngantane adubo ako marta supernatural men amaka yauri habase wakal to minasi. Amen. Tawbo ngamba ishodo ako marta yauri habase madu ako na kangminasi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ay mayam na si preaching sa tawling ida. Manang nangin ako na chirul torok payay. Ready lebiyo, taurang biyo. Ay mayam na si wapaw sa ina sandok sa ring ida. Manang nangin nanganda kolak payay. Masi haisan manate. It is biblical. Amen. Ay horen proof lo ito sa rake. Bible lagi proof lo ito sa rake. Adubo just believe. Tasabiyo madudi.
He is here with you. Nang loy na ma lady have se thajabiyo chumna akoi gi ngak no maga khangba oh ma se lady have do na ba. Really, He is here. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, glory to God. Scripture to the Dunai. And through Him, you were called unto fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Mahaki machanupa, akoy ki ipa isuri thajabayay, aduga mahang na mahaki machanupa, Jesus Christ gi mapandagi, Christ ga luina na ay na maga nang nabamari lay na nabagidamata ay koy bumahak na kawayay. Amen. This is the first call of us. Akoy ki punsigi kwaidagi number 1 ko bumakaw da sine. Matudi kayo. Magi machano pa adugi mapandagi. Machano pa na agi khutse pairaga. Machano pa aduga loina na ipa ishwagi manakta changaga manung thangba kada leriba ipa aduga unaba ado. Madugi fellowship aduda. Madugi unaba aduda. Madugi tinaba ado. Madu laina na bagidamagta mahak na nangbu kawe. Amen. Yam nungsibu ari ni chenoksin. Mi miyam na hainay ay siya ngasi ay pulay siya maram mamagidam tapo ini. Mayan thajabiba thajabu makay ay siya maram mamalay bagidam tayo siya na po alibin niya siya thajabiba makay dukot na tangapiyo yan siya. Amen. Maram mamalay bagidam tayo kaurin eh. Maram sing ado madugi manungda kwangit siya o maram amagi matanda eh ay nangasi mayam na siya tayo siya. Amen. Mayam tamoy taurang biyo ko. Mayam tamoy taurang biyo. Maram sing adugi manungda kwangit siya o maram adudi karino maga unaba maga tinaba maga amatoy na layminaba maga amatoy na chatminaba maga amatoy na wakal kanminaba maga amatoy na ngangminaba manang ngang mado ay nangang na ba Jesu na kay hay ay ipa na hay ba ay na hay mana to ba ay na to eh. Amen. Magi aning madanate adubo ibagi aning maduda masi punsel laga machale. Amen. Maduga chamman na ipa iso na ngasi ay koy mahakakta na tabida machano pa adu kakta na bitabida machano pa adugi mapandagi ay koy su ipa aduga tinana na ba? Amat to uimin na ba? Magi imong manunggi mi amoy na uimin na ba? Ay ko'y bukaw rin. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo na ngayon matam na mayamin tusin na sini. Mayamin usin siya doon ka min usin lingay siya. Ako'y na picture mo usin. Isure na ato ngayon matam na doon tayo na ngayon matam na mahal na miyo'y maahan masiyam kim do mahal na laybak tagi uful tagi mana kongkat laga mahal na mido seme nang na mi adun nang ne nang nasama kong na nang na uzo makikut mag na tap-tapay laga nang usin mayam milo na usin biyo mi usin mayam. Oh, hallelujah. Otok nang masinyaw ka sa dum otok biyo politin biyo. Oh, hallelujah. Shimondo mo sa tamante mayam district to biyo no nang ipong yung wakal do may na sure da attention pira ba manang nang mo doon ng taba hurani manang nangon na ne tawag patabag doon ng uba hurani mana doon ngayon matamad doon mido mana siyemba hore ba matong nagadawi siyem loy re no paano pi ang imang siyem re aduga in the cool of the day ay natuloy na pansabi doon
Numidang wairamgi ingtharakpa. Numidang wairamgi ingtharakpa. Numit sina saraktraba matam aduna nungairapa matam aduna Ipa Ishwar aduna lae. Ipa Ishwar aduna lae. Ipa Ishwar na. Amen. Ipa Ishwar na lae. Laaga kanay da lae. Matip mangal. Pung na magi mapu oiriba. Mapu ibungo aduna. Sargagi pambadagi kumtaraga. If amadi Adam to unaba lae. Manandi mana. Ishwar na if amadi Adam ado. Miyuay ba ado? Mana asyuki mating nungsi. Mana haraw na una balai. Ning thaw singe ning thaw ne hai bagine. Adu ma ikai khum na ba pum na magne. Madu fo na phamba do ba hundu umbagane. Kai shu na taba mana sim ki miyuay ba do. Madu una balai. Adu ga chang pa matam na Eden Garden adu da. Ichanupi. Baba lae lao. Baba lae. Mapagi makuna do tabada. Machanupi anido. Kana chinchile. Baba lae. Just like mapa amana thabak chaluraga. Akoina angang oirigi matamda. Baba lae haina achapol lerga purpu matamda sin ba dugumna if Adam aduna Eden Garden duna makoina sa na mayam amagi haipal marak duna haikol marak duna leiringai matam aduna mapa adugi khojel duna korpa matamda gadawe loina thadu maga sanaram thadu me haipal yengam thadu me ponna ma thadu gadawe chinchille Mapara, Baba! Ichinaw-si. Ako'y ipa na tabag sa tulugan halagpa matamda. Mapado na masyado kadailigyan ko matamda kunahang na paglagdawan Mitaya mato iso yorpan Mitaya mato iso yorpan Kanim yawag tayo hagasun mana nung sinagkulang tsupan soy na lang. Masih mana na iba aduna ay koy bo fellowship aduna mana kawe nang bu kawe ichanupa babala elao unarase babala elao babagi tempat telao adubo Adungay matam mo na yam na ikoy na nungay taba tawdo adudi adung kimatik mapamatsagin nung sinamaging marido adung nalaram ba do life at na lingi sa uong dalawaga uhay do tiyana na wain siya linupito da if do da Mapagit tamoy oizariba, miyen fok oizariba, macha anido. Mapa aduga kaidok na mayana na ba? Mari ado tadat na nabagit magta, life at na, lingi sa ong dalay. Uhay ado chakre, atin matatakre. Adubo, madugi matamdo na may mayaman na haine, ipana magi, adugumba. Ibadim Adam di ifto madudo ipa isona tantura kre sakro salo haina tantu kre haina mayam na thajane adubo Bible da madu yaude pap tu na maramu eraga makhoi na tolba asweb tu na maramu eraga machanupa amadi machanupi ani do nungsi na bagi marido mapa du na nungsi bai marido to kre hai Bible de yaude madu chinausi Bible de yaude Bible de yaudraba thajarano mi kana na haisune thajarano
aduga khwaidagi hena chawna thajagadaba wahi duri kanagi wahi no khambra jisugi matang amadi jisugi maram do maduna khwaidagi chawba akoina thajaba yaba adune maram de kada Moses tagi jisu ne hena chawbe Elijah tagi su hena chawbe John the Baptist tagi su hena jisu na chawbe aduna kadwe aduga matam maduna Peter na hai Elijah gisu adugii adugumba ishor nang gisu tungan ba adugumba amam akhoi laisang amam haita ningna sang amam sarase adu matam duna sargadagi mathaklom da lauthari ipa ishona karmaina Elijah gi wa taga do nate Moses ki taga do nate John the Baptist ki taga do nate mayam sing dudagi hen maru ina taga do badi ai gi ichanu pase Masigi wa tao hairame Jisugi wa tao hairame Amen Amen Life fatabuna adugai matam aduna sai wali durum lakchage Life fatabuna adugai matamgi matam aduna mioi baga ishorgagi lainaramba adugumba nannabagi mari do nungtigi unaramba fellowship adudi tokre Bible da amona pankidre nungtigi lagane Mana siem ki bamioi baduga nungti ki numidang manam kudingi laga unaramagi wari do di tokre adubu ipagi thamoi do dikadawe magi thamoi do di umchak na bam yaure kai gi damangta ai gi icha se ai sebe khusem sing se ai gi inata amu khanna ai thaingai matamda ai ga maga gi nuksi na bagi mari lai ki bado madu amu khana hanjil lan da yate madu amu khana hanjil lan da yate Madugi mari yedo Madu life fatabana phana thadana bo honarbasu ngasidi kadawe Jesus Christana aimunda laikraba pap namunda laikraba pap khudin makse cross matha adudane pap ki mahu ado mana pang tingduna shiba matamaduna pap ki mahu do hatok loi thokre maduna kai halbe mana it is finished masi loire Pap ki mahu do loi rai ipa ki thamoi do amuk hana kai roi Pap ki mahu do loi re Ishori asen mane mayam haimina se Ishori asen mane mayam mi pang thopi ge su yare ko Ishori asen mane Ushin bining mayor so dum ushin biu aina sa hajabaduni aina share tawringai da adom gi na geta mana thingakpa wa ngangakpa taba haurakani nangi thamoi pukning duna mona thamba taragadi amen adom nungsinana Eden Garden da mapa masagi mari lerambado launam tawba mahu chenba dugumba fattaba yeknaba duna mari ado nukti gi naknaramba pap yauramdaba Asing mari ado madu thadat kare adubu ipanadi mioi basing se mana sem ki ba mioi base asuki mate nungsi ba maramna sara tara nang amuk hana aigi na ta sang pa yaroi hana hai bagi mohta mana kai doki mana ne dandi phomod matik chaba moido unana physiology selamen han pastor na haram do ko gi pastor Dinesh na mina singin bada Mogi ikai ba khumna bane na una na ma fiu le selamen adu bu jisu ishora de ipa ishora de kaya mo nung sige ba matamda magna una na sepa duna taduna he na phaba makal gi visual makal mana thon biki mafam duna mana mara lai ta sama maun sigai ki kai gi damanta khusin khudi makta gi ne miui ba ko ne he na maru oi ne shona lawe Adu kita magta mana kadawe mana lito sama mana maun sigaraga I tap tari badu masun na to maduduna Eva madi Adam gi matakta mana sijin biki maduna takpadi kaino Ishwar gi nungsi base hanta balaite Amen Tantokiba kautokiba mari tatna kiba yarbado mari do mahana dum samme tatna mahana kadawe numidang wanam khudin gi nungti gi nang nabo mari lai na bagi damta lakpa dudi tokre adu bu kadawe mangda natragana sarga dudu ina natraga mai gi
mawongda natragana lechil papai mawongda isuna lak mana sem ki ba miyo ba singse papa na sem ta ga su maru oina lo na maram oina tattana mahakna maga mari le na ba tattana khotne adu mo ngasi nungai ba paudi ipagi thamoi da pain ki da base if amadi adam gi nupa nupi aduna leiramba mafam adu ma Eden Garden do madu do kan mafam no hai tagadi madu gi mafam ado ishwar ga miyoi bagi ahan manung sinabagi mari do semgat ki mafam ado madu gi garden adu dane amen madu gi garden adu dane if amadi adam gi ahan ba semgat ki mari do madu gi mafam dane madugi takraba mari ado ahanba iba adam na ga ipa ishwar ga nungsinarambagi mari thamamba fellowship ado madugi thugai khibado madu hanjil hannabagi tamaktane mana magi machanupa Jesus Christ abo tharakhibado nasai sa ama hanlaga I tap takhibado pap ki atau mandi sibane madugi makhoi na pap to kibudo madugi usin ne madugi sa ma ita kibudo amen madu atai nate jisu nakhoi na pap to re aduga nakhoi ge pap ki ato mandi nakhoi sigidam ne adubo aina nakhoi ba shok ki madi nusi ba maramna magi amata ngai ba machana pa thabi re han John 3:16 da haido adugumna sa adu atai nate jisu Christ gi sawong ne dudo jisu Christ gi type and image ne Jesus Christ de laga na koina to pa adu gi damta usin koina sillaga amuk hana tanna ba yaloi to mawong adu da ai ga nanga gi leina ba mari ado amuk hana hanjillaga ni habase madugi adu ba types and shadow amagu mane khudam nataka sangdam amagu mane amen hallelujah praise the Lord now say aina ishobo nung sibaga ishona aibo nung sibaga sang on ba yagadro mayan ta habiyo ne sang on ba yagadra yaroi aina nung sibadi ne suktane mana nung sibadi chingmai mane sang on ba ngamba na te magi nung sibagi pak chaw se unending love loi manai daba sang su on mangam daba aduguma makalgi nungsiba aduni chinause adu taragadi akhoi nanga se magi manakta changma matam nungai hujiki akhoi isai dogani sakwa matam daga doi nangi nanakta nangi khuyada nangi tampakta adu leizeningi Ngatezaduna nangonda nangna nungsina ifaunda hai biba wasindo tazini if Adam do hojiki isai adu uriba picture do atu makumna oikrine chinause mapai ta baktani pamise wari nungai sanari ne hauna amen aduga mapagi khwaidagi pama thaba adudi kaino macha aduna laga mapagi tapakta thamma dune icha leba kana yobi ki khun thang biyo ai icha to amta chuptri haiba mi sing khun na thang biyo amta chupak ta mi yaw male khut thang ba mi yaw me ai isa se amuk ta ina chupak triba mi khut na thang biyo ai de lai trem ne chup tri ko hai de ne chenau se mapana macha nungsibaga machana mapa nungsibaga mapana nungsibana adum yele amen ai khoi na ka doye hujiki sei do sakpu matam dai khoi da
ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒ ꯎꯅꯕ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ 마가 우나바 담도니 아이 와리 양상나 하이드나바 이 호나자게 마가 우나바 마가 띠나바 담도니 아이나 하이자는 말이네 부지기 이센주 사고 마담다 그다왜 에스 노아이바 마이다래 까라이드는 가가 사이디 고이도 서벌 라고네도 부지기 이센주 워십 들어보 마담다디 그라이나 장살랑 마담데 에이 그라이는 농아이네 이제보 그라이드 기누만 농아이범 진실래요 좀 들어 마ям 좀 들어 ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯂꯩꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯏꯄꯥꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯞꯇꯅꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯞꯇꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯥꯒ ꯄ꯭ꯔꯦ 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 ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯕꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯩꯔꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯀꯞꯄꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯞꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ Amen. Madu kaino hai tagane ipa aduga nanga udawa matamda mado free hand da suna lakte hai ba maga thengna ma je sum thengna ba matamda kadoni khamra es ino nungai ba ma oh joy ma a peace nungdagi oh manungdagi ma ihora kani ba amen manungdi kaino ishor do khudol pit thale mangonda akoi da pina na ba amen तसेंग हाथ ताकदे मौन चंगजंग मतम आई हराउंगे मरमदि मा मसा मक्से आईगी हराउबदुनेबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमेन अखोइना खंगमिना याबसे 1 Corinthians की 1 की आयतन हाना कोई पास्टर ना पाथोपी किबदो अदुदो अखोइ खंगमिना से 1 Corinthians की 1 की 8 ता सिदा सुमाइना हाय For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Masi kanana hai bano hai tadi masi Paulna Corinthia gi adugumba believers sing aduda hai reine Corinthia hai lamdugi mafamdugi adugumba church duda hai reine amen sida hai se kaino hai tagadi masi non believer da nate go apne khamina ga doisia already believer oraga leiraba Corinthia gi church ki mayam aduda mana hairpa wahi ne mase abu kana pasage madudi for the message of the cross is the foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Adugumba message karamba paujel karamba nungaiba karamba afaba pau nuaiba matamda aduma cross mathakta Jesu Christana kari tawbi khrabage haibado madugi wapau ado masi kanano hai tagadi thajadaba mising adudari ne sari masi thabak tawlegi haidana wathi warem tawdana sije moigi side tagi ne bas moina khangane ba Jesu ha cross se gido Karim nagani moina akoi apang mane na hai gani adubu maon thajakraba ikoi se masidini kanano hai tagadi cross ki message se pap se nangi damata pap copy gra haiba wapau se non believer aduna ishwar da believer oina lakna na bagi damakta ishwar ba thajar na bagi damakta adumba pangal khatamang natte adubu already ishwar ba thajar ga laikhraba nangonda aingonda masi se ishwar gi pangal ni hai Amen. मैं आता है मेरे से मसीह ईश्वर की पांगलनी मसीह ईश्वर की पांगलनी Amen. Amen. अदु इतारगदी cross mataka jisuna kari thabak tawbikrabage aigi damakta haiba pausida aigi pangal adu lay
Ishona ipana aikoibu nungsibido kaya mo nungsibigi haba matamdana cross mata duna Jesu do yalhalagane ipana nangbu aibu kayam nungsigi habase cross to the utpi haba demonstrate habde kino utpiba demonstrate to sini to aina nang kayam nungsigi haise sini to aina kayam nungsigi haise amen praise the Lord aduna tasena haru targadi Isam sam na harba matamda huziki 1 Corinthians 1 ki ayat haise for the message of the cross is the foolishness to those who are perishing but to us who are being saved it is the power of God. Amen. Hallelujah. Oh, it is the power of God. Kanagi nangi shakti ne haba aigi shakti ne haba kadaida message of the cross to Jesus Christ na cross na nangi damagta kari tawgar ke habdo madu nangi pangal ne haba aigi pangal ne haba kanagi thazakraba missing aduki amen thazadaba missing aduna de madu ari embani apang mani masida thazari se haina khalle adu thazakraba missing aduki pangal adudi kadai de legi haba matamda cross ki wapaw aduda lei haba mayama kana yesu mana kai Jesus Christ se sire loi bi adu matung de ko mayam ma sumaina adu kai makha ta ba thabu mayam lau thar dau ni thabu makha ta ba mayam koi faith ki matang da thajabi matang natraga kai kai atop subject mayam nei da madu da chathar dau ni adu bo shona haibade hoi chume adu sinu leina dai ni ईश्वर की वहाई सिंह लोइंग नहीं लगा तो नहीं पांग तो नहीं मधु आई की पुंसी ने इल्ले के चक्कर तो नहीं अदु वो मधु सिंह दुद्ध की ख्वाइर की मरु ओइना मसीदा ईश्वर ना हारी से कहीं नहाय ताकते नंगी पांगल अदु दी मसीदा लई है बा कदाई दा message of the cross अदु दा amen अदु ना आई कोई ले जिसु यो पाप ताकि वो cross मत करता माना आई की मतलब akan to ga si biki mani ai ki usin sin biki mani adu da kage da adu nati nang na seriousness ka loina ne madu na pangal tu lai hai ta di ai thau halu ge hai ta di krai sa tu olpam da cha tong na tro thau le bo mafum du da thau han ge di ai ki gari ha madu dur sum changja han ga do ne ba adu ga chamana na ai ki punsi da believer ai khoi ki ishwar bu thaja kraba ai nangi punsi da pangal la do halu na bo gi da makta oil pam amakha ishwar pi madu ki oil pam madu ki maming de kai koi the message of the cross amen masi lai thokum se jisu na ne nangi da mu to bi thabak to atai kem to to masi kitang pai ma tam da ne nang sarga ka doi ne maram di sarga da nang sali se nangi afabu tu na nate mana to ki ba afabu thabak tu na ne amen mayam amen ha da ne ching na gum se tu mi le mayam je na ha da ai ye ne amen na ba tu le hallelujah je tu mi le amen ha je ke no hallelujah hai je no amen yaning mata ga di amen hai je te kem na te isu nang ni wai na hai do amen ai ya ye hai madru ga ne nan he ya ba matam da na ma gi pangal du no na chen chen tu ne amen nan ne until and unless ya zed ga di sarga zukar hoy nan until and unless ya zed ga di scripture se power le hai se masi jo no na power la hoy kari no na ko na hai se bo Yesu na sigi betul dah aigi panggil le je ukari no. Madu di aibu kan biba duna luar benar tu. Nakte makata na believer na koi ki masih ki pausela sih dah panggil le ya na hari ba. Paul je kai no hai targa di masih New Testament ki ayam masuk se mana iri ni Paul hai benu pasi. Adu bu mah masama mana hari se kemana? Panggil la tu sih le mana? Amen. Panggil la tu. Adu targa di message of the cross na hanna tari makai. Hena nangi punsi da pangal ado cincin lakani surga amen message of the cross se masih kaino hata di atai kem ta nate adubo sida Romans ke 5 ki ayat hai se God demonstrates his own love toward us while we were still sinner Christ died for us ishona nangboda kaya mo nungsi ya base cross mata dudu upi bani ha base masih sina na
aigi panggal tu ni haba nang aigi panggal tu ni haba amen amen oh hallelujah hallelujah amro dai ta de ate kem nati demonstration of his unconditional love toward us is the message of the cross ishura aibo maram thidabida kayamu ki matik su nungsibi gi haibase masigi uthopam mafam se karai no ta di cross adu ta haiba amen fazun for the kare hai god is love nang ishura aibo hek nungsi haibase singnaraba thajadraba karma mongda nungsi mana miwa nungsi bai mongda nate agape love ne magide agape di keno condition thamdaba mi di ke doya dayanda na ngona photo ke ai nungsi man phat zum tora ga amno tinang ngapi ko ani sunu ngapi ko lat tadi ting law ho pi ai ba mari subadi nangai na hai ni ko tor ko to bo hora ni ba kai da magta masidi mioi bagi nungsi mane ba ngon da lei sidi isur da lei sidi agape love ne hai ba ai ki kok sina ai ki oi ba mong sida isur da so adu oram ngani na khanjan mado madoi thabak to se ba ai na mi mu nungsi bang na magta do adu ki matung ina yengaga isur su sumai tor ngani da na khan mado adu to se ba manam di ma di to ngale ba ma gi nungsi ba di agape love ne amen praise the Lord how much he loves is I was say masih ke no the message of the cross to never amen Kristna maran sulai le tawa mana sibi ki do kani manam ge nang munung sibi gi na ba masih de panggal le have say thajabi yo ba amen praise the Lord amen atasin hai targadi message of the cross ida panggal le se kari gi no hai targadi amrom da ga ji ipai so na thabu loi na to sing se khwari chaw thabu se kai no hai targadi it is finished and Jesus Christ na lauram bado ipai so na thabu to bo loi re hai ni kai ha ba nang aibu magi tampak tu da maga le never relationship tu da amu hanjil hanna na magi tamakta chang ba ya ba usin pum na ma do once for all cross matha atu mai machanu pada ira put ka khib tu na ne loi re hai ni amen praise the Lord ai na pa hai do puna ai mu pa ko ka dong no ti pa hai do pe ma pa na ai pa ko ma di jisu nam dru ya ai pa hai do ma am loi nu sa ga cha pe ya to pa manam am ta lai te ba jisu na kare ha me I am the way the truth and the life no one comes to the Father except through me jisu Christ ai sa se sigi ma pan dagi ne natna nang mu simbir pa nangi na pai bu mo do manak te yong na balambi am ta lai te amen praise the Lord nasi ipai so na nga sa ay na patok sa bato ipai so na ko invite to ba ama khakle madugi invite to kai no hai ta ga di nasa ay na hai sa gi bato batpo na khak to we khoi se kamana la o hai na kamana akhoi na pap tu chin ma manam na ga do we akhoi isa gi ya thang ngak pai matung ina sap matam na ya thang ngak pu na ai se kan bi ngam te ai bu kan bi ngam bi se jisu gi thabak to adu khak ma pa na ai bu kan bi ba ngam se jisu na khakta ne ai bu kan bi ba ngam se ya thang ngak pu na ai bu kan bi ba na te amen si khamina sigo bible ya pa na yo ba adu si di law and grace ki matang da nei ner ga le ga di intimacy matang da di khara pai na chakrani aduna matang sa ba nei na min se masidi kai no ha ta ga di law has no power to save you while ya thangduna nang se Moses ki while ya thangduna nang se ipai so da purapung ngam na ba ki pangal laite haba ngam de haba aduna ya thang singdo illaga loina ma illaga ipai manak de yogi haba scripture ngam de yaude adu ba we Christ aduna while ya thang ado thukai ba lakpa na te adu mapung fan ba lakpa ni amen amen while ya thang je sumaina lambi mo na lai khala je while ya thang Moses ki while ya thang nang si to ko dom si to dom si to di chori ane chai to kan nang dan di phang ne adu to ne adu to hai nam sing je jisu na pok tang ma mang mari 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 swai lak paure adu mayam je loi na ma tha sana ne dung gan maram di hai bi ma se karam ji ngan drabani na ya thang tara pi du matung da manung da ya thang tara ka juna te mosai lo na mu cho hapsal li
Moses na siyemba isor na yaba lo mayam tung happy madu singdo amatang indaw matamda loy naman ilaga chamay manung nan maudrama pan ilaga amatang soy ba matamda ne nang na iluri ba mayam da loy naman isor na masing phati hai chalo chanadi hai adu isor na yeng ACD lo adugi mapanan nate lo adudi kaino ha tagadi adugi matamda so isor gi nung sibase lai tabra lai isor gi grace lai tabra lai adugi matamdu gi missing aduna di isor gi grace se lamba phangba gi oiba makhoida madugi gyana do madu yongna leijaramde aduna kadawe ahamada isor na lo hana pi masi scripture ngathani ko lo sina kadawe ha tare masai so ina hajare lo has not power to save you nang bu kan bina bagi panggal do wael ya thang inba du da leite haba aduna kai haime Jesus Christ na adugumba anaba fan bai matang da wael ya thang da yori ba Sunday se ngak ka da bani sabat de ngak ka da bani hari base madugi ngak pa no me du mana anaba falugi dong da kai hai Pharisee sing Sadducee sing na kari mas nang na kai gi sumana Moses ki logi matak da nang sumai tawba hai ba matam na mana kai hai mi gi machana pa aduna adugumba sabati adugi chawbe heli amen sabati du kaino lo aduni haba waila thang du yawa pone haba madudagi hena chawbe hane jisuna aina iraga pirpasi masiga aiga kanan chawbe dagi ai saga aina chawni natra aina na pangal leni sigi chamana na Ishona law je pidi ke dubo law je na phata badi amta yaude aphaba ngata ni aphaba tawna bagi amta loy na hai waila thang tara du phata ba yaubra na aphaba ngata ni aphaba sing do loy na ma koina hai ba inbadi ingadauni adubo sida hari wafam de ishona hai je madugi inbadu nati nangna ai inakta giro ka do dudi madu da lambi na te ko Jisu khaktana nang giro na bai lambi ne Amen. Jesus Christ na tobiki ma thaba ado magi tabi khibi I ado madugi mapana nang je singhan biraga aigi inakta yorok na bagi lambi ado aduni yathang na paduna nate yathang hana na bo na bigano chinau sing yathang hana na bo na bigano yathang hana na aga ai ishone yabirkari habdo madudi Bible ko unatai na reba Bible ko unatai na reba Look the way I yemu matam da koi uktaba macha haina haina ba Manipuri lon da ko Manipuri Bible da haina uktaba haina ko haina adubo prodigal son duna macha nu pa duna hana honga ga malak pro puning so hong de ichinau se puning hong da bane mana la ido ke lo khamra mapa nung sibai na te as ai jam soi gre ko na lak bana te man la ido cha ba pam bagi Kamai na, ay lisani ngai letre ung bachi jak cha le tauri ja nam timras loi le ai ipai mana chalaga ne amtang ai bu yabi re di macha oina loksen ni ma thajatre manam dike dewe ma do lo the fail oire lo nga ta fail oire adun ke dewe ma thajatre so yabi ne thajatre baba nang ai loksen bi ni na cha oina ai thajatre adu ke dewe yar ke di annang ya anek pa manai aseng manai sunat ba anek pa ngahak pa sapi re ni udo madugi manai oina bagi damakta Aise manai ohi biu loksen biu haina ne hairage haina lai kari pa mai no mapa du lan kre habki pungning hong mana te ba mi ne pungning hong lai pungning sumong hong de pungning hong se ka dai lai the goodness of God lead us to repentance amen pungning hong se ka dai lai cross ki message du ra ai ki pungning hong ban lai amen cross ki message du power lai kai dong da ba ai pungning hong na ba amen Bible na kari hai We love God because He first loved us. Amen. Mana aibu hana nung sibire, aduna aina su mabu nung sijare. Amen. Jesus Christ na kay hame, aigi yathang imbasing adudi aibu nung siba missing. Amen. Amen. Adu karam gandur yathang leje. Yathang hana ingado na tehba. Magi aprob dun khang akanda ay yathang ilalan na pagi panggal do. Message of the cross to the layab. Amen. Aduna ka dawe machanu pa aduna lam na halaye halaga ai wari samjan jarge du yoksal la ko matam da ka tore
Honga lakbro, honga lakti. Mapa tuki manakti yorkan mapa na chenchel konchel ka hajanan na chupa matung daga dawe. Kana lai. Magi mapimro chi hong to. Apa mapatoro. Makung na chapal tong jan biyo. Sanai kudup si jan biyo. Amen. Sida hai se kaino. Hana honga kanda ayin apaba tora kana ishone yabi banate haba. Sida tai si maram di kaino. Mapa tu na ishone. Jesus Christ na hai ba wafam na si. Magi wapang ne. Amen. Ayin apaba tora kanda ayi bu ishone yabi banate adubu. Nungai pau si kaino. Jesus Christ na lai siya. Apaba to bumi sing dukan pi belak banate. Papi sing du bukan pi belak banate. Amen. Adu ta ayi mentality de sendo ase bose. Kamana? Oh, ay na haiba in masina ishona ay bu yabi banate ko. Machano pa adu lay kini madugi. Tamoy do as baba na ay nung sirize. At ay waram drego ay na haiba in bagi waram drego. Ay se mana ay mo nung si bagi na magta waram meko. Machano pa ay bagi na magta ay se nung si biba waram meko. Amen. Ngasige numidang waram sida. Adu mo mana kok salise, ching salise. Magi tampak ta ching saline. Nangi oiriba phibam dumaktada nangna hongbang namdaduna leiriba phibam adumaktada mara nangmu chingsilibane. Amen. Magi nungsibuduna nangmu chingsilibane. Nang mapung phat haiba natro Jesus Christ gi yemo matamda kadawe ipagi adugumba most holy place adu ipara changsan matamdane magi i aduna khoibo thawna phale. Amen. Ay ito ba tabak doon ay thawna fargat sang hai banate ipay manata magi i doon ay ba thawna falle. Amen. Adun ka daw shona sila kawe. God is faithful. Ay nasa patok sa 1 Corinthians gi shodi thajab yabani. Amen. And through him you were called into fellowship with his son Jesus Christ our Lord. Machano pa adugi mapandagi natana mapa aduga nangnaba mari leinabagi lambi leitre haiba if Adam gi matamna unaraga tinaraga nangnaba fellowship torga leramado intimate relationship leramado madugi relationship do ipagi thamoina madu taneba mana hanjan mada pamise aduna kadawi lapo machar pa aduna halaga chinchilagwa matamda mana ne machanu pagi amot pa magi pap kayam toruge do tapo tagi de haiba napthiba do madu namthibu tasu ma hanna na chupki mai machanu pa do maram di kaino ishona ne nang to pap ti tukachai adu nang di nungsi haba. Amen. Pap ka nang to ngale pap to nang nati haba se ko khamina se ata mina se ai ishogi nungsi raba machane ai ishogi nungsi raba machane. Amen. Pap to madu lauto hinanabagi thabak na haiba mana mai macha phawba tingthoga cross ta sian rito maduna neba message of the cross is the power to those who believe. I say amen. Amen. Lambi atop lete lambi amakakle ipagit tampak to yawnan ma thainagi if and Adam gi matamda garden da mapa macha ai unaraga na fellowship toroga nuksi inna lermudo madugi mari ado amu hanjana na ba lambi amakak lai lambi ado aina yathang in badunate adu karamba lambi no magi macha nu pa adu thajaba magi macha nu pa na tokhiba thaba adu thajaba magi macha nu pa gi ta khiba I aduna ai gi pap gi mamal pigre ko ai se ungum na ngohan bire ko habse masina ai bu thawna le baba hai na changak pagi da makta thawna do message of the cross to da. Amen. adu bo ishona habde ga do ba dharma chila ban en le mi ba hai ba in ba asya thang na makok thong ne le mi sing dur ma on sa hai re ka ai na lak pade papi sing bukan be lak pade dharma chi ma sing bukan be lak pade. Amen. nang se shogi nung si ba shogi nung si ba se phang ba da matik chati hai na khan ba yaw pa yaw mani khale ko thang pi nu nang se shogi nung si ba se phang ba da matik chati manam di ai je ya thang nga pang nam de hai bo ta ga di nang se shogi nung si ba du phang ba da matik chati du nang na ba manam di papi adu ne hai ba mana kan bi ba lai se. Amen.
पापी अदुने हब कनपीब लाइसे सी हाइरे ना कोई पाप तौसे हाइरो नत्ते मंगोंदना चंगसलो मधु मकांदने मचानुपा अदुने मपागी तंपाक योरब मतमदा गदवे मचानुपागी अमोट फिजोल सिंगदो मपा अदुनो होंदोक पिखी हेबा मचानुपा मसाना होंदोक नत्ते हेबा अदुगा चमनना हाना तकाने से नंग हाना असेंबा ओइरो नंग हाना फब थब तौरो अदुगा आइगी नाक लाओ हेबा नत्ते आइगो नाना लाओ अदुगा आइना नंगबु सेंबगी पांगल द नंगोंदा पीगे आमेन आमेन मागी मफीदो होंदोक पिखिदो कमाइना नो मचानुपा अदुना मपा अदुगी तंपाकते योरब मतम अदुदने पुंसी होंब लेबा आमेन करी हाय जॉन 15 दो हाइद्रो बाइबल ना हाइबो मतमदा जॉन 15 दो हाइगे ले मदुदी कइनो हाय तरगदे I am the vine and you are the branches अइना पांबीनी नखोइना मसाने मसा अदुना पांबीदगी सेटोग थदरा थमगे मतम लाम थम मतमदा खुइथरे एक कंसले अदुगा मै थादोग मांखी लोइखी मदुगा चमनना नखोइनसु मसा ओइबो मरमना पांबी ओइबा अइंगोंदा सम्मगा लेतबा तारगदि नंग खुइथरकनी कंसलकनी मांगसलकनी नखोइना अइ याउदना नखोइ पुंसीदा माइ यानबा ngमोय अदु खतनदि करिम तौबा ngमोय हाय करिम त तौबा ngमोय अफबा थबक तौबा ngमक्तोइसे करम गांदनो अइना ईश्वर ताइसलकांदने हाबा आमेन ईश्वर ताइसन बदुना आई अफब थबक तौहनदोइने अफब थबक तौबदुना आई ईश्वर ताइसलंगदौ नतेबा मयाम का हाइजगे अफब थबक तौबदुना आई ईश्वर ताइसलहनबिब नते अदुबो ईश्वर ताइसनबदुना आई अफब थबक तौरपनी आमेन धर्म चेन मसे कइना हागे तालगा फंगे हाब्रो फ्री गिफ्ट ने हाइजदि फ्री गिफ्ट देकेनो नंग होनबगी मपान नते हाबा लोंगा पई मपान फंग नते हाबा नंग सगा सपगी आया फंगतोइसे पापुइसे लोंगा फदुनते जिसु थाजबगी मपानने हाबा आमेन जिसुबगी थाजबगी मपानने हाबा माबु थाजरबा नंग सकनी हाबा अदुबो ग्रेस से आइनने नसिगी नुमिसिदा आइना पंचनिंगबा अमखक्ति ग्रेस की मेसेज से कोई येंगो मतमदा कदोगे हाय तारगदि ग्रेस हाइजे अतै केम नते ममिंग अमोन ग्रेस अन थोनबे वानि जिसु ख्रिस्ट मसा मंगने आमेन Hallelujah. Hallelujah. I just want to hear it. Grace which doesn't draw you to the intimacy with the Father, it is not a grace. Ishwargi apawo pao se taraga. Hata wo pao lete ko. Ishwargi apawo pao se ne. Ishwargi apawo pao se taraga. Ishwarna agi bo kayam nungsi bi hai se taraga. Agi punsi ne hong da bida serang to ramdo na sumsa ki bai se. Sumsa ki bai se. Masi kai no hai taraga dina. Madugi message to grace pi begine. Ishwarna ko da thokjan pi begine. Wan thok to mapung phadra bane hai ba. Purpose to कर्म गाना मपुंग भागे तादे माना ग्रेस पीरी दो ग्रेस से कई की दमुक तो रहता दे जिसु ख्रिस्ट से कोई की रिकॉन्सिलिएशन तो भी वो मपुदुने है कमाइना बाबा की खुद तो माना पाए आई की खुद से माना पाए माना माया दे सबे समझने बगी थाबक तो मधु दो ख्रिस्ट ने तो है बा आमेन आमेन अदुई तारगा दे आई ना इपागा इम आदम ये मतलब ने लेने रंबा मरी अदुगुमना इंटीमेट रिलेशनशिप लेगे से अइना ईश्वर की थौजाल से तारगा सिराम तोराम सुम तौ लेगा पैन सुम चत लेतारगदि ईश्वर ने थौजाल पीबगी मरम मदो मपुंग फाहंद्रे हैबा ईश्वर ने थौजाल पीबगी अर्थदि कइनो अइगा मांगा नकनबा मरी लेरनबने हैबा आमेन पुंग थेगबो मैम लोइसला जरो ओके मेरी इशांग सांग दबी देना आइना टेंशन सरके लास्ट आई मैसेज आइना से पी की दोजिंग जे अति ओना देरम लोइ चक्रने अजी शोगी चिंग बी भाई देने आमेन praise the Lord Jesus revelation की 2 की 4 तक करी है मी मैम ना हाइने अखोई से मको से मैम मको भी मैम ले अदुदु मैम ले अदुदा मैम ले है ना अदुबु के दोगे हाइ तारगति ईश्वर की मिंग दा कोना थबक फनाम तौ ताकसु ईश्वर की मिंग दने आइना ने
Charana ama charagane chara kya help oitasu natragane ishuri mingdane aina mingona wa pao ka sandur poitasu ishuri mingdane aina ne laira ba ka pithur poitasu aina kari gumba tawgada ba thaba ama khakse tawdaba matamda ishuri thamoina pende hai ishuri thamoina pende hai madu kaino hai tagadi nevertheless I have this against you that you have left your first love nang na aibo ahamada nu semado madu ne hauji nang thaba ma ai gi mingda tawta so chaina myam phangda mi ne phubira bo yaw ta su ne myam munna taminasi myam tumba yawro amen ai lastly in hajani gi je thaba myam to ga su ne si project to do matamda I pain de have I pain de have amen Mary ga matha gi wari jo scripture pastor hoge Mary matha ga wari de ga Mary ne ma gi mokya ra phamme sine issue gi mokya sa ma pham ga ne issue gi mai thong yeng jar ga ne nak na lei issue na su madhur ka am pa mi khamra mai ma san pi du na la ga Mary du na chang ga mokya pham ga sa na wari ta le du de ne Jesus na ka am pa mi ha matam da ne macha adum bagano duna machi duna anduna sang aga issue ubi na bo ai ga sai thabak to bogi ministry ni seva haidi ministry ni mana to ido church ki thabak ma amani wa pau chan do ko ma amani adu ko kai ha ma khuya da pham ga ma ga unar ga wari chana bai thabak to thaboi pi na bai thabak to madu taruk to matam dana changa ga hai ai inau no bi ja ta tan thop bi do ai mateng pangan bi wana adu jisu na mangu do on sala hai ai di sunglo hai lau thoi thabu ma amale adu bo mun na pa bi ko dra thabo mayam le adu bune madui manung da kwai maru oi bade kaino Mary na hosi khan le thabak se masi se good part to ne ishori mafam da man ne ke we ishori thamoi na delight to we ha ba ai khoi na mangon na chang ba matam da ma ga nang na ba mari le ba matam da ma gi thamoi na pe le amen amen praise the Lord Noma ai Shona ai wanda kai amu mana nak na bumari lei ba pam ya se ai thai na khangi ba maka ai in khalak ba matam hai tare ko adum angang pharam oiri chahi kun gumba minus tum no malai se adum matam sida ai iseng chen adum hai lage mai ki se na hai dra su ko ade maming matha pan dra sai tare mi du dai waro bolite temptation ne mazu asun ba the malai ne mazu prana ya kan manu pi ne madun ga do ga tare mangon da prana do kan man ni dana Zagi fasting to bogi Jesu the temptation to bodo adung kan mo na temptation tar pugum basane man adu mo tam sile ka do ga ai ji yum da gi su mana hai ji ako manang ji yum da gi thol aga na na shogi se ba to da na yum da shogi mati mang thop ngam roi hai da gi di ai di tha mani gi tang shoda lak da ngai ni na yum ji tha do ga ne shin thong gai kamai na shona hai da ne ha na Aduh, kita kira sahih mufak pada orang main tahu hal pada dia, ayas, wakse, sah ini gua. Ahim kaya tu mungkin dia, matam tu dah. Aduh, matam tu dah, ayah nak sure, nang lay have dia, ayah thazai, ayah kamu nung thom jadi ni. Aduh ga, ayah je, prana tahu beze, prana tahu kan jadi gua, ayah awam beze, ayah sure dah, sure, ayah mana thui je, acung beze nang nani kangen gua. Acung beze nang nani kangen gua, ayah mana hai, mana ni mana dia acung bagi sure ni na, hutong hono zuku bani na. Aduh matam sih na, ayah depression sih na mana orang ayah wakal wah mana ayah tum macam beze, cahi mungkin mana je, ayah pangkit dia. Aduh bukan tu, cahi mungkin ayah matam lem na magi dia. Mana dikit na, ayah mating je, matak lom dikit lah ayah betul. Kamu nung sih prana sih, tum tahu sih nak kata ayah issue je masalah ini tek na bahawa kerja. Ayah kamai tu uno ni kan, ayah pray tu usah itu, ayah pray tu ni Bible je patuh ni tu pari ada yang kan deh. Kamu nung sih na, pung kumari sih manung dah, ayah pung tara kan ya, mari mukti ni ayah kamu nung sih leh. Sungguh top deh, angau bugum na, mina nak kom sih ngau tahe. Aduh ayah tadi, aduh bukan tu ayah ki wah macam tu, ayah ni shodo ini ni. Hai matam tadi sam sah itu, thamoi kai ba mi dugi manak tai shona nak na lebi. Amen.
मासे real person अमोन आइगी नाकत लेबसे आई सुम खंग बहुर केबा माना कौरे हाइस खंग बहुर केबा अदुन के दोगे हाय मतमदा नुंगाई बा होगलखरे आई वारम मदुन के दोवे सोगे सुम उनबदगिदि आई अवाब द नुंगाई दो थोकरे बाइबल ना है He has turned my sorrow into joy. Amen. आई के अवाब दो माना नुंगाई दो उतोपि है ना अदुगिदि आइसे प्रेड तोर कांजिना सुम माना लाइफ से सेमलबदगिदि आई इमानबसिगा आई गा फमु उतर तुमिने मथक से उपाने इमानबसिन तुम ले रे दुगा नुंदांग थिंगबा कांसिदने चिक 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 अबगी तिन का खोंग मतमसिदा आई माजे हेना खौरांगमे माजे हेना मागी मखोन तालिंगमे बैसे माग लेमिनेबसे आई हेना पामा अमेबा नुंदांग से चिकला चिकला पुंग बारो अमगे तारादि नुंगाद लोरे मतमसे अदुन के दोगे हरगा मयाम से तुम गिबो मतम जी येंगा तुमिन आई मागी इमानबसिन तुम जे तमना आई खोंग कांथोगा लादो कानना तुमिना कुम मकाना थोगले इसे थोलत्रिना माना कमाय तोय खंगा नो मने आइजे नातन तुम धरो भाई ता ईश्वरना इगोंदा कौरे इचानपा लाओ आई ngaire लाओ आई तू क्या चुगे दुगा ए हाओय अदुगा चंगा इसे कुंदरे फमदरे गिटार दुम पाए है दुगा अहिंग तांग लो थेंग लगा हाईवे से दो ए तुदे ई किवने आमेन अहिंग तांग लो थेंग लगा ताइबंग तुमकुल तान खरगा इतक हौरा थमोइना हेलिना मु खौरांबा हेलिना मु नुंगसिबा हाइना आमेन अदे चिनाउसे आई सा हाइजे यजने शोना first love habdi thaina first love sikana ida hoki ge hai targadi eden garden hoki mapaga machaga nuksina gi mari se tinabagi fellowship to gi mari se eden garden do da manandumi da amar khudingi lag lene ki mari do maduduni first love se masine hoji jesu christ na koi gi da mak lakhaba matung dadi masigi poche amuk hanna hajil hanba habase masi sina main pandam ne jesu christ na lakpagi da makta adru masigi labi sidane akoi masigi di hajil laga changase hoji ki mikop sidagi maga nanga unabdo just like nasi eden garden habase wakal thabiyo maga nanga bawan nan bu unab lai hoji se in the cool of the day da hoji oirane amen na me usiminase
nungsisay ng buong di paiging Prabhu ni nung siko'y tawa'y daging hena nung sisay ng buong tayo bansa na tulong na nung si Jupalit Jisunan di anak di ko makakaiba tayo bangsa na ikonong na kung si Jupalit Jisunan di anak di ko makakaiba Heli kamay na pangjaban Prabhu, nangiangat na naman ang inansano pa, Prabhu. Kroos matagdaigin na magtasihan bido na. Amukahan na, Prabhu. Yes, Lord. Iba dam gimatam na, Prabhu. Nangga, Prabhu, nang nasiyami kiwamiyo na singa, Prabhu. Adong kimating nang nabamarilir mo daw, Prabhu. Amukahan sa lahat bido takit siya, Prabhu.